Vekirina holên niştergeriyan di nava nexweşxana Amêdiyê de û dabînkirina çendîn amîran dê çendîn corên niştergeriyan di nava van holan da bo hawlatiyan hêne kirin. Ku beriya niha ew niştergerî net hatine kirin. Lewra hawlatî xweşxalin bo hindê pêtivî bi cihên dîr nebin. چند سال عملیات و بوی بورسفیکه که به خلک ما پیدا بوی خلک ما شنو و بفر زبستان بیتم شقینی خاطریات دو بشته دو که الحمدلله او و بو الحمدلله يقول چیز شیشتنه و بو هندک شوله چه بوین نعمت الحمدلله مولا خودی او اف شوف بد دونه هبیتم بس ما ام به خوشحالین زیاده تر چهتر شوف خل قضا امیدی بکن چون قضا امیدیش گلک شولو یا دیر راستی Saxlemiya Amêdiyê jî dibêjît. Di niha de em hewl didin hemî nûjdarên pispor bînîne nexweşxana Amêdiyê da ku hemî niştergerî bêhne kirin. Vekirina an karkirina ev pêşka niştergeriya nî ku careka dî li serûşnî hatîne herfandin û cihê wan holê niştergeriyayê berfire hemî pişkêt xwe û hemî amîr û ew kerestît ku dê pêtivî bin ev e ekîdê نوجدارت ویره هاندد حتی هندک نوجدارت جی بین کو او نشترگیری البری نهال القضا آمیدی نتخط نکرن کو ویره به نکرن فال ویره هم وکی نخوش دی باقشتر بسر و برتر بریوه چیتن هم نوجدار کارمند می یه نشترگیری دی اب مرتاحتر و بده وکی بیجن بدلکی خوشتر دی و بتر دی تشجیع بو چی بیتن و خدمتی بو خلکی ما بکن Di beriya niha da ji ber nebûna cihên pêtivî û nebûna amîran, arîşên berdewam bo hawlatiyan dirûst dibûn. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.